Da, dvoje mladih, odličnih ljudi je s nama, dvoje rekordera, da onda to tako kažemo. Dobro vam jutro, dobro nam došli, već sam se skoro prebacila na dobra večer, ali to me povelo ovo iz Rovinja. Lidija Lijić, Vitomir Maričić, naši ronioci na dah, rekorderi, 3 minute 28, 2 i 21. Niti ne, nam se nešto nije probudio još. Dobro jutro. Dobro jutro. Prije svega čestitke. Hvala lijepo. Dobro nam došli. Vidimo da živite ronjenje. Jedna peraja, pretpostavljam nekakav kit. Sirena. Pa da, moglo bi se reći. Ne znam šta je bilo u nastavku peraja, ali da. Ili može biti peraja u stvari i za ronjenje? Pa ne baš prije neka kitova peraja. Aha, dobro. Kako je bilo da čujemo? Pa bilo je zanimljivo. U svakom slučaju zanimljivo, za nas jedno novo iskustvo. Evo, Vitomir i ja se dugo godina bavimo i nekakvim penjanjem, alpinizmom, ronjenjem i ovo bi ja izazov u smislu spojiti te dvije naše ljubavi i strasti i probati napraviti recimo to tako rekord na visini od 5000 metara u uvjetima smanjenog kisika i eto kažem nešto novo, neki novi izazov, nešto drugačije. Bilo je, kad me pitate na prvu kako je bilo je hladno. Ozbiljno. Za očekivati, ali je bilo lipo, nevjerojatno lipo, nevjerojatno iskustvo i evo, moram reći da sam izuzetno zadovoljna i da što svaki put testiramo na tih našim nekim projektima, neke granice, da smo ovaj put ostali daleko prije granice. Trebalo se prvo Vitomir popiti na tih 5000 metara. Kako se bavite planinarstvom, pretpostavljam da to nije bio glavni izazov koji vas je čekao kada ste došli na tu visinu. Pa je, ovo je zapravo, kao što Ana rekla, baš dobra kombinacija nečeg čime se bavim trenutno natjecateljskim ronjenjem, ali već nekih 6, 7, 8 i više godina u tom visokogorstvu i alpinizmu nekako tako provodim slobodno vrijeme, pa je baš bila super kombinacija toga dvoje. Međutim, ispostavilo se da je sam Zaron na jezeru bio dosta jednostavniji nego što smo očekivali. Ekipa koja je prije nas rušila taj rekord je u izvještaju stavila niz nekih nepogodnosti koje su imali s hipotermijom, sa rijetkim kisikom, nisu mogli vratiti saturaciju, tako da malo jesmo bili tu ekstra oprezni, imali smo mi liječnika i cijeli tim sa sobom. Ali na kraju se ispostavilo da stvarno bilo zbog naše neke pripreme ili ranijeg iskustva, bilo zbog neke sretne okolnosti, nismo stvarno imali nikakvih problema i puno teže nam je pao taj uspon do jezera, čisto jer treba hodati satima i satima. Dobro, u stvari sve ste nosili sami, niste imali nekakvu pomoć pa da vam je neko odvezao. Pa jesmo, da, mislim to je bio isto jedan mali ograničavajući faktor jer nismo mogli, na primjer, dignuti kamp tamo gore ili imati neku ekstra odgovarajuću opremu, ostati duže da imamo bolju pripremu. Ali nekako smo sve računali tako i računali smo da možemo u nekoj prvoj seriji bez neke prevelike pripreme i relativno na brzinu napraviti to vrijeme i taj rekord. To smo odvagnuli ovako s obzirom na rezultate na nula nadmorskoj visini. Za gledatelji koji vas možda nisu pratili, dakle riječ je o Nepalu, u nepalskoj pokrajini Manang, jezero je na visini 4720 metara. Evo što sam sad čuo, dakle niste mogli dignuti kamp na samom jezeru, znači morali ste doći na jezero, zaroniti i odmah se vratiti natrag, ili? Tako je, da, onda smo se još i putem nazad malo i pogubili, tako da smo u mraku lucali po tom dijelu Himalaje, ali... Pravi avanturizam. Pa eto, tako da, često to tako ispadne, da. Dobro, mama i tate doma su izgrizli nokte, počupali kosu, vjerojatno dok se niste javili da ste dobro živi i zdravi. Vjerojatno su rekli da su neki u nekim pacifičkim zemljama toplo. Pa je, da, vjerujem da nama puno lakše, jer smo tamo na licu mjesta, imamo neki cilj koji želimo ostvariti. I nekako ideš prema tom cilju, rješavaš probleme putem. Mislim da je puno teže ljudima koji su doma, koji čekaju neku informaciju. Da. Jezero na toj visini nije bilo smrznuto, to znači da ste išli u neko godišnje doba koje je toplije na tim visinama, ili? Bila jedna korica leda, ali tamo nikad ne znate kako će biti s obzirom na vjetar. Da li ćete naletiti na smrznutu površinu ili ne. Bilo je nešto, ne znam, možda centimetar, 2 i nije bilo na cijelom dijelu jezera. Počeli smo razbijati na jednom dijelu taj led, onda smo vidjeli da tamo malo dalje nije, pa smo se premjestili, bilo je u biti taman, ali temperatura ne bi puno varirala, bio tamo led ili ne. To je uvijek. Koja je temperatura recimo zraka, odnosno vode? Vode je oko 2 stupnja u takvim uvjetima, zraka, ne znam točno koja je bila zraka, tad nismo stigli izmjeriti. Plus nije bio u svakom slučaju.
Pa možda čak i je. Da. Evo, ne znam, stvarno. Dobro, ali hladno. Hladno, Ćemo na riječ. Kad se trebate skinuti, i kad su naleti vjetra. A onda poslije još mokri se preodjenuti natrag Onda u postane opremu, hladno. pokrenuti dolje. Niste sami bili u ekspediciji, vas dvoje? Ne, nismo. Ko je naravno. bio s vama? S nama su bili Vladimir Šojić, on nam je bio desna ruka za bilo kakvo dokumentiranje, fotkanje, snimanje. Viktor Ivaniš je liječnik iz talasoterapije, on nam je tu bio za neku medicinsku asistenciju. I Marino Petretić je inače stručnjak za preživljavanje, njemu je to bilo ovako domaći teren, malo baratiti po Himalaju. Znači, fotograf, snimatelj, liječnik i stručnjak za preživljavanje. Ali u tom timu svi nekako zajedno funkcioniraju, tako da svako preuzme šta treba u nekom određenom danu. Pa smo se snalazili kako smo se snalazili, super smo funkcionirali. Taj uspjeh je rezultat jednog timskog rada. Mi ne bi nikad sami dopremili svu opremu i uvijek je potreban jedan tim. Ovo je neki minimalan tim za tako nešto. Otkud ideja uopće da se penjete na Himalaju, da idete zaroniti u najviše jezero na svijetu? Lidija? Ronite na dah, time se bavite se planinarenjem, ali negdje ste morali pročitati, gle, ovaj svjetski rekord, odnosno ovaj rekord treba neko srušiti, pa zašto ne bi bili to mi? Pa nekako, kao što sam rekla, znači jedan i drugi se bavimo i planinarenjem, alpinizmom i ronjenjem i to neko vertikalno kretanje, uvijek izazov i onda je nekako bilo, ajde šta ne bi probali malo staviti dodatni izazov na tu apneu, zadržati dah u nekim smanjenim uvjetima kisika na visini od 5000 metara. Kad smo gledali inicijalno koje mjesto odabrati, naravno Himalaj je prva ta koja je privukla pažnju. I nekako nas je ponukalo to što je jedan Austrijanac prije nas radio to već na jezeru od 5000 metara. Pa smo, idemo probati naći sličnu nekakvu lokaciju i probati srušiti ili u mom slučaju postaviti taj, znači, ženski rekord u držanju daha na najvišoj visini. Kako se uopće pripremate za nešto tako? Sad su tu razni faktori, od samog zadržavanja daha, dakle ronjenja na dah, do temperature koja je takva kakva jest, do nekakvih posebnih uvjeta, ne znam, smanjene razine kisika. Pa, znači, Europsko prvenstvo završilo u 10. mjesec, tako što se tiče tog nekog trenažnog procesa, bili smo spremni što se same apneje tiče držanja daha. Pripreme kao pripreme, ne znam što bi rekla, ne postoji neka specifična priprema za ronjenje na toj visini. Dobra aklimatizacija je ključna kao nekakav preduvjet za dolazak na samo mjesto, preduvjet za biti spreman za držanje daha. Moram priznati, s moje strane najveći strah je bio to smrzavanje, znači hladnoća i nekakav feedback ronioca koji je to prije radio, koji je pisao o stvarima da se nije mogao oporaviti nakon držanja daha, dakle saturacija mu je pala na nekakvu nisku razinu i prekinuli su projekt uslijed takvih problema. Naš doktor je cijelim putem pratio naše stanje i saturaciju kisika i svi parametri su bili dosta dobri. Znači, posljedično tome smo odlučili se na toj visini da smo u dobroj formi, u dobroj spremi, da ćemo zadržati dah i vidjeti kako u stvari... Vitomire, što je sljedeće? Pa to svi vole pitati. A uvijek, kad jedno završi, odmah drugo. Da, ovaj projekt je nekako došao zadnji čas, morat ćemo vas razočarati ovoga. Sljedeće je trenirati i baviti se bazenom, spremati se za bazenska prvenstva koja slijede. Nakon njih će opet biti more i dubinska prvenstva. Ako u međuvremenu skoči nešto ovako malo atraktivnije, zanimljivije, čućemo se. Znat ćete, vidjet ćemo se. Hvala vam lijepo na dolasku u emisiju. Mi ćemo poslušati našu pjesmu dana do kraja ovog bloka emisije Dobro jutro Hrvatska. Naravno, pratit ćemo i dalje rezultate ovih iznimnih ljudi kojima nijedna avantura nije strah. Pjesma dana.